Mafhungo era vhala hafhanoni ndi mafhungo a khosi Ahaba na Naboth. Haya mafhungo ri khou a wana hafha kha bugu ya dzikhosi musi i thoma nga uri zwo ḓaho nga murahu. Ndi hezwi zwi tevhelaho zwe ra vhaleliwa zwone. Hu sathu ḓa izwo ho vha ho itea mini? Hoyu Ahaba o vha murangaphanḓa wa lushaka lwa Israele. Ri wana mudzimu a tshi ima naye kha nndwa nnzhi dze a lwa nadzo. Mara he a khakha hone Ahaba ndi musi Yehova o kumedzela iḽa khosi khaye uri a i vhulaye. Madzuloni a uri Naboth Ahaba a vhulaye iḽa khosi, u vha fhedza a tshi vho ita mulanga nayo. Zwa sinyusa Yehova. Hezwi zwe ra zwi vhala ndi zwone zwo ḓaho nga murahu. Kha ya mafhungo ri khou wana i khosi ya Israele a tshi khou amba na Naboth uri kha murengisele tsimu yawe ya mitokola nge ya vha i hanefho tsini na muḓi wawe. Hoyu Naboth ha ngo tenda ori ene ha rengisi ngauri ndi ifa ḽa vhokhotsi yawe. Ha koni u rengisa ifa ḽa vhokhotsi yawe ḽe vha ṋewa nga Yehova musi vha tshi bva Egipta vunḓuni ya vhupuli. Ri khou wana hoyu Ahaba a tshi swika he a sinyiwa nga maanḓa. U sinyiwa lwe a tou ṅala na u ḽa na zwiḽiwa. Bivhili iṅwe tshi zwi amba zwavhuḓi iri ori u swika to eḓela kha mbete wawe a lavhelesa luvhondo ngauri o vha o sinyiwa lwa u sinyiwa. Ri khou wana musi hanefho mufumakadzi wawe Isabele musi a tshi ḓa khaye u ḓo mu vhudzisa uri wo sinyutshela mini? Isabele roṱhe ri ya muḓivha uri ndi mufumakadzi ḓe. A tshi amba na Ahaba uri o sinyutshelani, Ahaba u mu ṱalutshedza zwoṱhe zwe zwa itea musi Naboth a tshi hana u mu rengisela tsimu heiḽani ya mitokola. Ri wana hoyu mufumakadzi Isabele a tshi amba naye uri zwine wa khou ita a si zwithu zwa itiwa nga khosi. Khosi i fanela u ita zwo fanelaho. Wa ḓivhudzisa uri zwo fanela zwine khosi a tea u zwi ita ndi zwifhio? Mara hoyu mufumakadzi u vhudza Ahaba ari nṋe ndi khou ri takuwa u ḽe u takale, ndi ḓo u ṋea heyi tsimu ine wa khou i ṱoḓa. Wa ḓivhudzisa uri u mu ṋea tsimu nga nḓila ḓe ngauri tsho thoma Isabele a si shaka ḽa Naboth. Mara u khou amba zwezwo uri heyi tsimu ine wa khou i ṱoḓa nṋe Isabele ndi khou ri ndi ḓo u ṋea yone. Musi ri tshi khou sedza hafhaḽani kha verse 1 and 2 ri khou vhona khosi Ahaba na u sinyiwa hawe u vha a thoma u shumisa maanḓa e mudzimu a mufha a uri a range lushaka phanḓa. U khou shumisa haḽa maanḓa zwo ṱangana na tseda. Ri khou wana Ahaba a khosi ine ya vha greed ngauri tshino khou mu ita uri namusi a fune iḽa tsimu ya mitokola ndi mini? Ndi tshini tshe a vhona kha heiḽa tsimu ya mitokola ine a khou vhona ungari tshi ngavha tshi tshi khou ita uri Naboth a vhe munna wa vhukuma. Arali o vha a khosi ya vhukuma o vha a si nga si ḓo kona u vha greed. O vha a tshi tea u protector na u tsireledza Ahaba na u tsireledza Naboth. Mara ri khou wana Ahaba a tshi vha ene ono khou ri heyi tsimu ndi khou ri ndi khou i ṱoḓa, ndi ḓo u fha khulwane i fhiraho iyi. Wai a tshi dzhia ṱhukhu ene a tshi ṱoḓa u dzhia ṱhukhu mara u vhudza Naboth uri ndi khou nyaga u ṋekedza tsimu khulwane i fhiraho iyi, kana ndi renga nga masetha ane wa nga to amba uri ndi fanela u renga nga masetha afhio. Musi Naboth a tshi mu fhindula uri a thi koni u rengisa ifa ḽa vhokhotsi yanga, zwi sinyusa Ahaba nga maanḓa ngauri ri thoma u vhona uri Ahaba o ya hafhaḽani a sina muya wa uri kana a sina u lavhelela uri Naboth u ḓo hana ngauri Ahaba ndi khosi. Mara Naboth na zwo ralo na u vha Ahaba khosi o to ralo Naboth a ri a thi koni uri nṋe ndi rengise ifa ḽa vhokhotsi yanga. Ya tshi khou ita zwi amba zwavhuḓi ḽa ri ita uri God forbid a thi nga koni u rengisa ifa ḽa vhokhotsi yanga ngauri hanefha ndi hone he mudzimu vha ṋea vhokhotsi yanga kana mavhomakhulu wanga ifa hanefha. Mufumakadzi wawe Isabele ri khou wana a tshi ḓa musumbedza zwinzhi uri iwe a u tei u reacta nga u to rali. Arali u khosi zwi amba uri u khou mu vhudza uri if you are the king u fanela u dzhia nga khani wa dzhia nga swili. Mara ngauri Ahaba o vha a si nawo hoyo muya, ri humbule uri hoyunoni Isabele musi a tshi ḓa hafha Israele o ḓa a tshi khou bva muḓini wa hawe kana shangoni ḽa hawe he ha vha hu tshi rarelwa midzimu ya Baali. Ene a tshi swika hafhanoni shangoni ḽa Yerusalema o ita uri u fanela u corrupta mihumbulo ya khosi. A vhuya a shandukisa mihumbulo ya khosi zwi amba uri na ya shango ḽoṱhe i fanela u shanduka.
vhaḽa vhathu vha tshi rarela mudzimu vha tshi rabela mudzimu ene vha ḓivha zwori ndi Yehova o ri bvisa Egipita nḓuni ya vhupuli. Namusi hanoluya lushaka lu vho rarela midzimu ya Baali nge hoyu Isabele a ḓa a dzhena hafhanoni muḓini wa Yerusalema kana hafha muḓini wa Israele. Hoyu Isabele ri khou mu vhona a mufumakadzi wa mbilu mmbi, mufumakadzi wa vhufhura, mufumakadzi wa u vhulaha, mufumakadzi wa lunyadzo, mufumakadzi wa mazwifhi, mufumakadzi wa phombye, mufumakadzi wa tseda, mufumakadzi ane u ita tshiṅwe na tshiṅwe nga u funa. Ri khou zwi vhona musi hezwi musi a tshi vhudza Ahaba uri ndi ḓo u ṋea tsimu heinoni ine nda khou ri u khou i ṱoḓa ine wa khou i tama, nṋe ndi ḓo u ṋea yone. Isabele a tshi takuwa hafhaḽani u ya ṅwala luṅwalo lwa nga lwo ṅwaliwa nga khosi. Luṅwalo lu khou hwelela Nabote uri Nabote o sema mudzimu, Nabote o sema khosi, zwine a tou vha mazwifhi madaladala zwe Nabote a si zwi ite. Mara havhaḽa vhahulwane vhoṱhe vha fhedza vha tshi vutshela Nabote vha mu vhulaha nga u tou mukanda nga matombo. You can imagine. Musi vho mu vhulaya o raloi ndi hone ene Isabele u isa mulaedza ngeni kha khosi Ahaba a ri tshimbila ha uyo dzhia heiḽa tsimu ine wa khou i ṱoḓa ngauri Nabote o fa. Ra zwi sedze hezwo zwithu uri zwi amba mini kha riṋe, zwi ri vhudza mini riṋe. Hone iyi tsimu, heneyi tsimu ya mitokola ine ya vha hone afha ya Nabote i symbolize mini kha riṋe, ngauri ri khou wana uri zwoṱhe hezwi a zwi ngo ṱuwa nga nḓila yavhuḓi. Ho vha na nḓila ya mazwifhi, ho vha na nḓila ya u accuser muthu kha zwithu zwe a si zwi ite, ha vha na nḓila ya vhufhura, ha vha na u vhulaya nga vhukati. Ende vha zwi sedza Ahaba ene muṋe literally ha ngo ya a swika a vhulaya Nabote, mara mufumakadzi wawe ngauri o vha a khou nyaga uri munna wawe a wane tsimu o ita uri Nabote a fe nga nḓila heneyo ya zwi ita ngayo. Haya mafhungo a vha a mafhungo ane u tshi a sedza wana uri hoyu mufumakadzi Isabele u na mbilu mmbi na ngoho, ngauri ha o vha a sa ofhi na u tou vhulaya vhaprofita vha Yehova. Eliya we a vha a tshi ḓa a tshi vhudza Ahaba mafhungo o vha o mu threathena na uri na ene u ḓo mu vhulaya, mara ngauri Eliya o vha a muprofita wa mudzimu, zwinzhi mudzimu o vha a tshi tou mu shavhisa a mu phephisa ngauri o vha a kha ḓivha na mudzimu na mushumo naye. Nga ngoho Nabote o fa musi Ahaba a tshi tou ṱuwa a tshi ya tsimuni ya Nabote. Ni nge tsimuni ya Nabote zwi amba uri u khou sedza dzharaṱa uri dzharaṱa yo tou itisa hani. Muprofita Eliya a vha a tshi swika nge a vha o rumiwa nga Yehova uri tshimbila u yo vhudza Ahaba uri hanefho he malofha a Nabote a shuluwa hone, hanefho he mmbwa dza ṋanzwa malofha a Nabote hone, na au malofha a ḓo shuluwa hanefo. A nga vha a Isabele ene o ḓo tou ḽiwa nga dzimmbwa. Honeha ndi ri lushaka lwau iwe na Ahaba ndi khou yo lusema u bva ṋamusi, ndi khou yo ḓisa mutshinyalo khalwo u bva ṋamusi. Musi Ahaba tshi pfa hayo mafhungo ho swika he a vhaisala a tshuwa a kherukanya nguvho dzawe a lingedza uri nṋe kha ndi tou ḓivhuyedzanya na mudzimu. Ndi zwone mudzimu o sedza a zwi vhona uri u khou humbela pfarelo, u khou ḓivhuyedza kha zwe a ita zwone, mara a ri naho zwi tshi khou amba zwezwo khombo a thi nga i ṱusi kha lushaka lwa hau. Ndi ḓo litsha u ḓisa khombo zwino iwe tshi kha ḓivha muvhusi, mara a thi nga ḓo ṱuwisa khombo kha lushaka lwau. Iyi tsimu ya vineyard, iyi tsimu ya mutokola i symbolize mini? I ri ṋea mini? I na simbolo he tsimu ya mitokola i vha i tshi khou symbolize mini kha riṋe vhatendi, kana musi ri tshi khou i sedza heyo tsimu i vha i tshi khou symbolize uri heyi tsimu ndi tsimu ine khayo ndi uri hu na dzi blessings, hu na phaṱhutshedzo nnzhi dzine a dzi gumi dze mudzimu vha dzi vhea kha tsimu heneyo. Wari u tshi zwi sedza wa zwi vhona zwori zwi amba uri hu na zwe Ahaba a vhona musi a tshi ri ndi khou ṱoḓa heyi tsimu. O vha o zwi vhona uri hu na zwithu zwine Nabote a khou zwi wana zwine ene u khou tama zwi tshi waniwa ngaye, mara mudzimu vho ri hayiwa hezwi ndo ni blessing ye nda fha lushaka lwonolu lwa Nabote, mara Ahaba uri ene u khou zwi ṱoḓa. U zwi ṱoḓa a ya zwi dzhia nga nḓila i si yone, u ya zwi dzhia nga nḓila i songo dzulisaho zwone. Ri vhona hu tshi vho vha na greediness, hu vho vha na u oppressa, hu vha na u tambudza, ha fhedza hayo vha na u vhulaya. Yehova vha ri zwenezwo zwine vha khou zwi dzhia ngo shulula malofha a nga vha nṋe Yehova ndi khou zwi vhona, ndi khou ri kha iwe mukana na kha lushaka lwa hau a thi nga ḓo ḓisa zwino ḓifha.
hei tsimu ri tshi khou i sedza i vha i khou sumbedza the faithfulness of God. Musi Naboth a tshi hana u rengisa tsimu hei, zwo vha zwi khou sumbedza u fulufhedzea hawe kha mulayo we wa ṋewa vho khotsi yawe nga Yehova. A thi ri musi vha tshi pfulwa vha tshi ḓa afho vha vha hone vho vhudzwa pfhi heḽi ndi shango ḽine nda khou ṋea iwe na vhana vhawu. Zwino Naboth a ri a thi koni u rengisa ifa ḽa vho makhulu wanga. A ima kha mulayo wa Yehova a vhudza vho makhulukuku wawe uri heḽi shango ndi ḽaṋu. A tenda uri naho zwo tou itisa hani a nga vha a nṋe Naboth a thi nga rengisi ngori heḽi noni ndi ifa ḽa vho makhulu wanga. Tsha vhuvhili ya vha i khou ri sumbedza the kingdom of God, uri hei tsimu ndi tshiga tsho imelaho muvhuso wa mudzimu. Ndi tshiga hei tsimu tsho imelaho muvhuso wa mudzimu. Zwi amba uri tshithu tshine mudzimu vha tshi tshavho vho tshi vhea a huna ene a nga tshi dzhia. Arali wa nga tshi dzhia nga tshikhani zwi amba uri hu na dzi consequences dzine wa ḓo dzi lifha khadzo. Tsha vhuraru yo imela the Holy Spirit, mitokola kana nḓirivhe ine ya khou anwa hanefhaḽa nga ngomu tsimuni heneiḽa. Zwi khou imela muya mukhethwa une hoyu muya mukhethwa u vha u khou imela u tsireledza hoṱhe hune nda nga vha ndi tshi khou muvhi a tshi nga nyaga u dzhia, mara mudzimu vhone vhaṋe vha ri muya wa mukhethwa ḓo tsireledza hoṱhe. God's promises and blessings, that is number 4. Mitokola ndi tshiga tsha phaṱhutshedzo na pfulufhedziso dze mudzimu vha dzi ita vha tshi itela holu lushaka lwa Israel. Pfulufhedzo dze mudzimu vha dzi ita vha tshi ri a vha nga luṱutsheli. Heiḽa tsimu yo imela zwenezwo. The last one ya vha hope, uri hei tsimu ya mutokolo i dovha ya vha yo imela ndavhelelo na u londotwa ha vhathu nga mudzimu tshifhinga tshoṱhe. Ra sedza zwe Naboth a lovhisa zwone zwo vha zwi tshi khou vhavha nga maanḓa, mara mudzimu wa ḓivhusa uri mudzimu vho vha vha gai zwi tshi khou itea. God was there. Vho vha vha tshi khou zwi vhona mudzimu uri zwi khou itea nga u tou ralo. Vha tenda pulane dzoṱhe dzi tshi pulaniwa vha hone mudzimu vha ri thi nga dzi thithisi, mara whoever o no khou ita zwenezwo u ḓo zwi lifha. Zwi vhavhaho ndi uri a hu tsha lifha ene muṋe, hu vho lifha lushaka. Mirafho yawe i no khou ḓa nga murahu ndi yone no khou tea u lifha zwivhi zwe ene muṋe Ahaba a ita. Ndi hezwiḽa zwine nga Tshivenḓa pfhi vho khotsi vho ḽa magaga ha dzila dza fara vhana. Haya mafhungo a ri sumbedza khuḓano vhukati ha mulayo mukhethwa na maanḓa a ḽino shango. A ri sumbedza khuḓano, the conflict vhukati ha mulayo mukhethwa na maanḓa a ḽino shango. Ndi musi Ahaba a tshi khou ri ndi khou ṱoḓa tsimu. Maanḓa a ḽino shango o ita uri hu vhe na meda hafha vhukati. O lovha na Ahaba a tshi khou fela tsimu yawe. Musi Nabothe hezwi o hana u rengisa heiḽa tsimu, zwi vha zwi khou ri sumbedza uri mudzimu vha vha naye. Mudzimu vho kona u mu tsireledza kana vho vha naye. O tenda u ima uri a thi nga ḓo ṱutshela mudzimu naho zwi tshi nga nthuma lufuni. A thi nga tendi u rengisa tsimu ya vho makhulu wanga. A ri ndi ḓo ima kha mulayo honoyu. Ndi hafha hune ra khou kona u vhona hone uri mathina vha ḽino shango vha na maanḓa, mara mudzimu na maanḓa a fhiraho vhoṱhe. Zwi vhavhaho ndi uri ndi vha na maanḓa a ḽino shango nda hangwa uri hu na mudzimu ane u mpha zwoṱhe, hu na mudzimu ane u ḓivha zwoṱhe, hu na mudzimu ane u kona zwoṱhe. Khezwi ṋamusi Ahaba o ḓi okela masimbe nṱha ṱhoho. Madzulo no ri houḽani khombo dzoṱhe dzi ḓale ene o ya kha mudzimu a humbela pfarelo. Khombo dzoṱhe dzi khou ḓa zwino dzi tshi khou yo livhana na vhana vhawe kana na lushaka lwawe. Ri guda mini riṋe sa vhatendi kha haya mafhungo? A ri gudisa mini riṋe sa vhatendi haya mafhungo? Muya wa Isabel u tshe hone, spirit of Isabel or Isabel spirit zwi kha ḓi vha hone, ende zwi vha hoyi hu targetiwa riṋe vhatendi. Ra vha na dzimbilu mmbi, ra vha na mavivho, ra vha na tseḓa, ra vha na zwitshele, ra vha na zwithu zwinzhi, mara ri tshi khou doba Bivhili nga swondaha ra ḓa kerekeni.
ri khou vhulaha ro ḓifara bivhili hei ri tshi khou ḓa kerekeni nga ḽavhuṋa ri tshi khou ḓi ḓa thabeloni, hayani nga madekwana ri tshi khou ḓi ita thabelo. Mara riṋe ri kha ḓi nga Ahaba, ri kha ḓi nga Isabele, honouḽa no khou ri ndi ḓo u fha heyi tsimu ine wa khou i ṱoḓa, nṋe Isabele ndi khou ri ndi ḓo u fha, iwe vuwa u ḽe u takale. U khou yo mufha nga nḓila ḓe, nga nḓila i si yone. Tshiṅwe tshifhinga riṋe ri a hangwa uri kha zwithu zwoṱhe zwine ra nga vha ri tshi khou ita, ri nga vha ri tshi khou zwi ita ro dzumbama, ri nga vha ri khou zwi ita ri songo dzumbama, mara mudzimu vha vhona zwoṱhe. Zwi vha vho ndi uri vho no khou khesiwa ndi vhana vhashu, vho no khou yo pfha vhuṱungu ndi vhana vhashu, vho no khou yo hwala zwoṱhe ndi vhana vhashu kana lushaka lwanga. Nṋe ndo vha ndi tshi khou ri haya mafhungo a ṋamusi kha ri gudise zwinzhi, kha haya mafhungo a ṋamusi kha ri vhone zwinzhi, kha ri yo vhona u tondwa nga mudzimu. A ri swiki na hune vha ri vhone vha tshi vhona muṅwe muthu o blesiwa a tshi khou fhaṱutshedziwa nga mudzimu, zwithu zwavho zwi tshi khou tshimbila zwavhuḓi, mara vhone vha pfha uri hezwiḽa zwo ngo mu fana o funa zwi zwanga. Ndi zwine Ahaba a khou itisa zwone. Musi o vhona Nabothe, ndi soko vhona nga heiḽa tsimu ya muṱokola ndi uri ndi a i picture nda i vhona i tshi khou ana dziṅwe nḓirivhe dzavhuḓi nga maanḓa, arali hu tshi khou rengiswa zwi tshi khou rengwa nga maanḓa, mara khosi a thoma u vha na vivho, a thoma u vha greed. Kha riṋe sa vhatendi, muṅwe muthu o blesiwa nga zwezwo zwe mudzimu vha mutonda ngazwo, a thi na kuvivho nyana uri ho vha ho funa hezwiḽa zwi zwanga, a thi moni na nda musola uri houḽani u khou ita mini mini, a thi mupomoki na zwi si zwone, nga mulomo honoyo a thi muambeli na zwi si zwone, nda fhedza nda mu vhulaya spiritually. Ari maanḓa ane ra vha nao, ndi nga vha ndi hayani, ndi nga vha ndi mushumoni, a thi oppresi vhaṅwe vhathu na nga maanḓa aneyo enda hweswa, nda vhonala uri nṋe hafhanoni muhulwane ndi nṋe, hu lila tshanga tshienda. Khaṅwe kha hanevho vhathu vhane vha nga vha nga fhasi yavho, hu na muṅwe muthu ane u khou tou ṱoḓa vhone uri vha tou dzula nae fhasi vha ambe nae mafhungo. Nga zwezwo zwo vhone vha vhona vha mu tou mu vhidza vha dzule nae fhasi vha ambe nae mafhungo, mara madzuloni uri vhone vha ambe nae mafhungo vha tou ya vha musola, a vha khou nda no mu vhulayana. A ri vhaisani na sa vhatendi, a ri solani na sa vhatendi. Mulovha nda ndi na vhaswa hafha ndi khou vha vhudza zwiṅwe zwithu zwa simple badi, vha ntsedza vha ri zwi a konadzeana. Nda ri honouḽa no ḓa tshi ri ndi uri mugedegede uri zwo ri zwa ri tshimbila no dzhia mugede ni ḓe ni mena ni ri hezwi a zwi ṱoḓi nṋe, zwi ṱoḓa hu ya bena ni khou ri mini, muvhudzeni na matshelo anga dovhi. Mara riṋe matshilo ashu ri na vhana vha khou lifha milandu ine vha si ḓivhe, na riṋe ri nga vha ri khou lifha milandu ine ri si ḓivhe ye ya itiwa nga vhokhotsi yashu, ine riṋe a ri khou i ḓivha heyo milandu. Hafhanoni ri khou wana Ahaba a tshi khou semiwa nga mudzimu, a tshi vhudzwa upfhi hanefhaḽa he malofha a Nabothe a ṋanzwiwa hone nga mmbya na au a ḓo ṋanzwiwa hanefho. Vha sedze vha nga ḓivhusa uri Nabothe o tshinyani ngauri a si ene u vhulayaho, mara zwiito zwawe zwo ita uri a contribute kha uri hu vhe na lufu. Riṋe a ri khou ita zwiṅwe indirect afha, ndi sa kona u zwi ita directly mara indirect, ndi tshi khou zwi ita hezwo zwithu. Nṋe ndo vha ndi tshi khou ri haya mafhungo a Ahaba kha ri thuse. Ndi to sa tsha humbula ndima i hone kha Bivhili uri ndi vhila milandu ya vhokhotsi kha vhana, u thoma lushakani lungana-ngana u swika kha lushaka lufhio-fhio, zwi hone Bivhilini vha zwi ḓivha. Mara nṋe ndo vha ndi tshi khou ri kha ya mafhungo a Ahaba, kha ya mafhungo a Nabothe ane kha uri khou vhona conflict, ri khou vhona nndwa ya swiswi na tshedza, mara hu tea u wina mini hafho fhethu? Hu wina swiswi, hu wina tshedza, riṋe ri hone, riṋe ri hone, ri khou ri riṋe ri hone ro imela tshedza.
kha ri yo tenda unga Nabote we ari kana mini anga vha nṋe thi nga shanduki, a thi nga rengisi hei tsimu ya vhukotsi yanga nṋe, a thi nga i rengisi, hu nga namba ha shuluwa malofha zwa vhukuma a hwelelwa pfhi o sema khosi o sema mudzimu, ha ngo ḓi ambela Nabote, ha ngo fhiwa na tshifhinga na tshithu tsho ḓi ambela, ngauri zwa tsho vha tshi tshikwakwa tsho dzula tsho reiwa zwo ita uri zwi ṱuwise vhutshilo hawe. Mara ngauri Yehova upfhi ndi ndwela tsiwana, u lwela vha sa koni, ri khou mu vhona khoyu o vhuisa mbiti yawe nga uhulu. Ha vhuya pfhi ho semiwa lushaka lwangai, lushaka lwoṱhe, murafho wanga woṱhe, habe ndi khou vha na vhana, nda vha na vhaḓulu, nda vha na zwikwenda, nda vha na mini, zwoṱhe zwiḽa zwithu zwo semiwa. Ndi vha ndi tshi khou ḓisa lushakaḓe. Vhaswa, khoyu Nabote, khoyu Ahaba, nga mafhungo nduri mafhungo a sa ṱoḓi muthu, mara Isabele o dzhenelela. Isabele wa mbilu mmbi, Isabele wa zwitshele, Isabele wa vhufhura, Isabele this, Isabele that. Mara at the end of the day o ita uri Nabote a vhulaiwe. Sa muswa ni khou itani? A huna mimuya nene na khou i vhulaya ni sa zwipfi. Habe Nabote u vhulaiswa nga mazwifhi hafho, o zwifhela zwithu zwa si zwi ite. Hapfi o sema mudzimu, o sema khosi, ha ngo sema, o to hana a ri tsimu thi nga rengisi. Mara u hana hawe hapfi o sema khosi, o sema mudzimu, zwa ita uri Nabote a vhulaiwe. Go and do introspection in your life. Ndo vhulaya nnyi nṋe? Ndi nga vha ndi songo mu vhulaya directly, ndi nga vha ndi songo mu vhulaya literally, mara zwito zwanga, zwiambo zwanga zwo nyita uri muṅwe muthu a fe, a nga vha ofa muyani kana ofa whatever. Tshifhinga tshi kha ḓi vha hone, o ṱuwa Ahaba a ya lilela mudzimu, a kherukanya nguvho dzawe, a ambara madzadza, a ambara madzanganda, a lilela mudzimu a tshi khou ḓi sola uri ndo tshinya phanḓa hau Yehova. Ndi pfha uri na riṋe sa tshivhidzo tshifhinga tshi kha ḓi vha hone uri murena ndo tshinya phanḓa hau nga mulomo wanga. Ḓuvha na ḓuvha swondaha iṅwe na iṅwe hafha ri ita thabelo ya u ḓisola ine ri vha ri khou ḓisola, a ri ḓisoli na ra dovha ra vhuyelela. Zwiṅwe ri tshinya ri khou zwi ḓivha uri hezwi mudzimu a vha zwi funi, hu na zwine ra tshinya ri sa zwi ḓivhi zwa uri mudzimu a vha zwi funi. Mara riṋe ri khou ri mini matshelo na ḓuvha ḽa ṋamusi? Hu na vhathu vhane a vha koni u ḓi ambela sa Ahaba, o fa ngori ha ngo kona u ḓi ambela, ende mudzimu a sori vha vha siho, vha vha hone, vha tendela nyimele dzoṱhe dzi tshi itea. Mara ṋamusi khoyu Isabele hupfi u ḓo ḽiwa nga dzimmbya, a nga vha a iwe Nabote hanefhaḽa, a nga vha a iwe Ahaba hanefhaḽa he malofha a Nabote a shuluwa hone, na aho a ḓo ṋanzwiwa nga mmbya hanefhaḽa. Zwi amba uri a huna na tshivhi na tshithihi tshine nda ḓo vha ndi khou tshi ita tshine a thi nga ḓo tshi lifha. Ndi ḓo lifha zwoṱhe. Nṋe ndo vha ndi tshi khou ri haya mafhungo a Nabote matshelo na ḓuvha ḽa ṋamusi kha ri gudise zwinzhi, a ri thuse zwinzhi, ri songo vhidzela lushaka lwashu khombo. Kha ri lilela mudzimu a ri hangwele, a ri lilela mudzimu ri tumule zwoṱhe uri murena zwiṅwe zwo itwa ngo sa ḓivha. Hoyu muya wa Isabele une ndi nga vha ndi nawo, nda ndi tshi ri murena u ṱuse, kha vha tende murena vha u ṱuwise, vha u ṱuse khavho, u ḓo ṱuwa. Ha mafhungo a heyi ndime ra i vhalai, vha tou swika vha i vhale yoṱhe u swika mathomoni u swika i tshi fhela, vha ḓo i pfha zwori i vha i tshi khou amba mini, i ri vhudza mini riṋe. Mara hoyu muya wa Isabele mufumakadzi wa mbilu mmbi, ende zwi vha vho nduri o vha ṅwana wa khosi, wa ḓivhusa uri uyu mukololo u tou vha na mbilu mmbi nga u tou ralina. Mara o ḓa a corrupta khosi ya Israele, a fhedza a tshi corrupta na lushaka lwoṱhe uri kha vha litshe u rabela mudzimu, vha rabele bali. Zwi amba uri vhafumakadzi ri na vhupfiwa, vhafumakadzi ri na maanḓa. Mara kha ri yo vha na vhupfiwa na maanḓa ri tshi khou lilela mudzimu uri murena shandukisa muṱa wanga, murena shandukisa vhana vhanga. Ndo vha ndi tshi khou ri haya mafhungo kha yo ri thusa
ri kone u ḓivha zwa uri matina ndi zwifhio zwine mudzimu vha si zwi fune. Matina iwe Yehova u ḓivha zwoṱhe na muya wa vivo muṅwe muthu a blessiwa o blessiwa ndi zwe mudzimu vha mutonda ngazwo. Kha ri appreciate na tshanga tshifhinga tsha blessing tshi ḓo swika, mara nda tenda uri nne tshiṅwe na tshiṅwe hafhanoni tshi vhe tshangai a zwi konadzei. Na musi ri tshi khou tou shuma thi ri u shuma a hu fani, mara zwenezwo zwe mudzimu vha ntonda ngazwo kha ndi tenda uri it's enough zwo luga murena. Tshivenḓa tshi ri tshiguvho tsha nyampapa tsho eḓana muṋe watsho. Vha songo nyaga u fuka ine ya vha khulu kha heyo ngori a vha nga i koni. Tshenetsho tshe mudzimu a vhafha kha vha tende u fuka tshenetsho. Muya wa vivo kha u bve, muya wa vhuambamba kha u bve. Vha vhudza mudzimu vha ri murena mulomo wanga hoyu u sokou dzula u tshi ambamba u amba na zwi siho, nkonisa Yehova ndi fhumule. Hezwi vhone vha tshi pfha uri ndi khou nyaga u amba kha vha sokou ri mbiluni vha sokou ri murena nkonise ndi fhumule ngori ndi ḓo bula na zwi si zwone zwine zwa vho nyadzisa na dzina ḽawe. Nṋe ndo vha ndi tshi ri murena kha vha ri farise vha ri konise vha ri ite nga vhuthu dzinani ḽa Yesu Kristo. Amen.